Gde ste bre ljudi? Evo nas ponovo Mateo Kostić i danas ćemo vam pokazati tutorial kako instalirati Minecraft P. Znači prvo uđete na podešavanja i uđete na sigurnost. I vam će ovo biti isključeno ili uključeno, ne znam, ali vi ga uključite. I izađete, uđete u vaš pretraživač i pišete Aptoide, znači idi, nešto ide, dobro. Ovo prvo install Aptoide Android App Store, idete install now i potvrdi. Znači sad će se počne instalirati. Ajde brže malo brže. I samo pritisnete na to. Ide dalje instaliraj. Evo ga. Meni malo smeta ovo recorded by Mobizen. Ne znam, možda to se pomeri. Možda ste vidjeli da momka stavio sam sliku. I počet će da vam se instalira i pritisnete gotovo. I da uđete na menu i pritisnete na Aptoide. Idete ovdje gore skip i pišite Minecraft P0.14.0 pa onda pritisnete idi. I evo ga, ovo prvo. Ovdje piše da verzija 0.14.b1. Ima da li ima samo nema. I instalirate to. I instaliralo se, ne znam kako je tako brzo. I pritisnite dalje, instalirate. Znači instalacija. Idemo malo brže i pritisnete gotovo. I idete na ovo stavite u neku vašu fasciklu ako želite. I Minecraft 5 ću stavimo igricu. What the fuck? Aha, evo. Minecraft 5 ću stavimo igrice. Tako, i uđete u Minecraft 5. Idete play. I dajmo. Ne mogu. I pa to je to. I samo vi napravite svoj sve da ja da obrišem ovo. Ovdje pomerim. Tako. I napišete svoj name sveta, na primjer Mateja, može. Ne, Pro. Mat 4 ja Pro. I survival. I krećemo. I ovako. To je to. I sljedeći video će biti kako napraviti svoj skin kako već. Odmah posle ovo. A posle tog onda će da ide sutradan možda u Minecraft proživljavanje. I to je to. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela i vidimo se vrlo uskoro. Ćao! I ne zaboravite share, subscribe, komentar, like i vidimo se!